Echki bari shum bo'ladi-da. Hozir u choqodan tushib keldi bu yoqda. Mana bular qirg'iz yilqilar, shul yerda местный yilqilari. Mana bu yoqda 15 baş B bir ayg'ir qulundari meni. Rossiyadan kelgan budyon yilqilar. Gelgeninde 3 gün oldu. Dostlar, kimdegin beylerde kıldayım degenler bolsa gelip görürsüzdür. Boyları çoğun, kulunlardagı öte çoğun eken. Jaş beyler. Üyürümenen kalasanızlar, tanda alıp ketsenizdер bolsun. Assalamu alaikum. Hormatlı görücüler. Bugün özümün ayılımda ele жоғары жақтан қораларда жүрөбүз. Акаларыбыз Россиядан мынандай бер үйір жылқы алып келген екен. Будyon менен данчак, а? Ооба, данчак. Ені бала бары. Анан жаш бейлер екен, бойлору чоң. Толық малыматты бере албайм достар. Қолдан келгенче малымат берейин дагы, бир сир айланып көрсөтөм. Анан атесинин номерин коюп коем. Калганын сурап сүйлөшө бересиздер. Мына ушул бышты айгыр экен. Айгыр ушул 3 жашта. Калгандары бүт эне алды. Мына кулундар да ала, чоңдугун. Эки кулун. Мына алдыдагы да кулун. 1.60 сый калабы. Мына чыгат бул, андан эми өйдөрөк. Барым үчүн сагарыңыз көрмөсүн чоң экен да. Мына көк. Көктөм өтө чоң. Чоң экен бул дагы. Мунун энеси окшойт алдыдагы. Оно куйругу бар. Кайсын? Оно. Жерге сүдөрдө чоң экен. Куйругун жерге сүдөрдө. Мунагы дең, а? Оно. Охо. Кандай болуп калат бу? Куйругу жерге сүдүрөлүп жүрөт чында эле. Нон баласын алып кетти сразу. Ушу Кулун жок экен. Гүлсарынын кулунун жок экен, а? Ооба. Алайга кетти дедиңизби? Алайга алып кетти. Калгандары кулундар бар. Азыр бу бейлердин эсине чалсак албай атат. Эми сенасын жөн эле жазып калтырам. Ушундайнан аралайлы. Бүт жаш бейлер. Бул дагы алдыда турат кара. Бул эне балдар. Данчак менен будyoндун каны бар. Gelgenine 3 gün oldu. 3 günde gelip Mayık kulun az cüdep turgan gezi. Onu da kulun. Maksı da kulun. Enelerin bir sira okşaştırıp görüyorlar. Basçı. Urga çıkan bul. Bul da urga çıkan. Buna da urga çıkan, bul da urga çıkan. Buna ortada uşul erkek eken. Buna erkek biken. Buna şokolad svet. Erkek biken. Kazıkları, jilikleri zor eken şunun. Onu koruyamak değil. Общий 16 B aka. 16 B, 16 kulun. 16 kulun. Ama bitti. Biri satılıptır. O 15 kulun. 15 kulun. O bitti aygır var. Bir aygır. Bu az o. Minilgen emez. Bak Japay'a geldi. Japay'a geldi kadim gibi. Şunda bu yerge gelip düşkönüne 3 gün oldu da. O 3 gün oldu da. Gelip görüp kimde beylerdi kıldayım degenler bolsa gelip görürsüzler dostlar.
Кааласаңыздар эне бала алып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар. Но данча экен бу кыйналып калыптыр да. Жүндөрү тетир болуп калыптыр го. Достор, ушундай маалымат. Бир сири аралап көрсөттүм. Колдон келишинче. Фура менен келген. Ну дагы өтө чоң экен. Каралар мону чоңураак ургачкен калган эркек. Бу кара кулундардынбы? О, мосу. Бирөөсү ургачы дең, а? Мосу ургачкен помор. Чоңда. Калган кулундар эркек экен, а? Мосу ургачкен ал. Бул жакта дагы бул Россиядан келген эмес. Өздөрүнүн кеми келсе дагы мурун келсерек 3 жыл туубай быйыл тууптур. О, наркы кулун. Кулун канча айлык эле? 1 айлык. 1 ай. 1 айда боло элек тең, а? О. Bu matası mı? Şimdi gene. Zor. Ne şu boyun varsa. Tevirbesin ne? Ben 1.60 alıp çıkam da. Pop et tek başına. Yok mu varsa? Var. Susiyam çok geldi. Бүгүн улак бар эле, ошол жака кетип калышыптыр азыр. Башка ат тартканы келип, буну дагы тарта кел дегенден тартып атабыз. Азыр чалсак албады, бааларын эми жазып калтырабыз. Шал достор. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.